Achana hii. Itora-inĩ rĩa Milimani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lurambi kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ kwa President William Ruto arugũrĩtie mũbango wa waaki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, mũbango ũrĩa werĩgĩrĩirwo kũmba mĩeke ya mawĩra 12,000 kaunti-inĩ ĩyo. President atĩtĩrithĩtie waaki wa nyũmba cia thogora wa thĩ guothe bũrũri-inĩ nĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa thirikari yake ĩgathĩkĩte kũmba mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Products nyingi tunaagiza kutoka sijui wapi, tunaagiza kutoka wapi. Tunatumia pesa ya Kenya bilioni 500 every year kuimport vitu ambayo tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Na ndio nimesema kwa hiyo finance bill maneno ya kuagiza steel tutatengeneza hapa Kenya. Hii chuma yote ya kujenga hizi manyumba tutatengeneza hapa Kenya. Hatutaagiza tena. Maneno ya simiti, tuko na raw material ya kutosha. Tuko na vijana watafanya kwa hizi kampuni ya kutosha. Kama hii kampuni tuko naye haitoshi, tutafungua kampuni nyingine 2, 3, 10 mpaka tutengeneze simiti ya kutosha watu wa Kenya. President augĩte mũbango wa thirikari yake wa kunyagia bataraitha ya thogora wa thĩ kũrĩ arĩmi nĩ ugĩte na maciaro kuona kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na bũthi wa irio, na ĩno noyo njĩra ya mwanya ya kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. Ndio tumeteremsha bei ya mbolea, ilikuwa inauzwa 6,000 7,000, saa hizi tunauza 2,500. Kwa sababu tunataka kusaidia wakulima watusaidie kuzalisha chakula, ndio tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Hĩndĩ igongona rĩrĩ atongoria kuma gĩtarũ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri nĩ meheanĩte kũrutithania wĩra na thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na kũmatia ndũgũ gatagatĩ kao na President Ruto. Sasa alipoenda Kisii, yule anatembeza president ni Governor Simba Arati. Na wewe hapa unaambia watu wa Western Kenya wasusie. Na wewe unatoka hapa. Hiyo ni sawa kweli? Sisi tumesema we want to support 100% mambo ya economic transformation agenda, especially on the production. Ile mpango ambao mmetuletea hapa Mheshimiwa Rais, we really want to appreciate you and we are not going to disappoint you. Na mwisho kabisa, sisi pia tuna support the National Dialogue Committee. Niwarudishie hao wananchi asanti kubwa kwa kukubali kupigia kura. Wananchi, ile kura mlipigia rais na mkanipigia mimi na viongozi wengine, sasa hii miaka 5 mmetupatia mtihani. Mtihani tumeanza. President Ruto akoretwo icera-inĩ rĩa kĩwĩra gĩtarũ-inĩ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri ũmũthĩ arĩ kaunti-inĩ cia Bungoma na Kakamega. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ndoe shida ya njaa katika taifa.